ongera haleluya. Yohana yandika aya majambo aravuga ngo umuntu yanka mwene data wundi n'umwicanyi. Iki gihe kigeze habe kimeze nabi tukicarana mu rusengero nibaza kushana no kumpisumu kandi twese twarabatijwe amazi menshi ntakwizeye ati naho twicaranye ashaka kuntamika. Kera siko byari bimeze, ugeze kwa mwene data warajya ataco winona yaguha kayi ka mukaru cyangwa kamata, ariko ubu bati oya ndi umasengesho cyangwa kiri umasengesho ntakwizeye naho dusenga nayi nakwizera neza baguma mu masengesho barokora kwata kwizeye oya ndi masengesho gumaho nyene kugenda ndi mu masengesho nawe amurabu gasanga amaze n'imyaka ningahe atazi ningena basenga muga kubera atakwemera abata sindakwizeye neza ndivuze neza Imana iranyoboye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Tera haleluya, ongera haleluya, umviriza haleluya. Mwicarana takwizeye kandi muri ba pasiteri mwese dusangira n'uruhimbi rweramuze muga tukitana kwizeye taha ndavye nabaragakororeramo bazi abo bingena bameze ndabazi ibintu byarononekaye muze haleluya. Yo kera babonye umuntu abatijwe mu mazi menshi bati ndatombo yarahindutse tugiye kubabera twese mugabo Imana ishimwe. None nimvuze nibyo cyangwa sibyo saka kiza si ubutumwa bwavure ubumvuze haleluya nibuvangi ubundi twizerana amazi ndayaguma. Ariko kera siko byari bimeze. Bibiri yivuze ngo haleluya, tera haleluya, uwanga mwene data wundi n'umwicanyi ntabwo arabakirisu bato gusa bankana n'abandi bafite amagarade manini. Ariko icyiza cyabyo rero reka ndababwira icyiza cyabyo nihagera wa munsi nta magarade azokora twese tuzobatunga. Twese tuba turi ku murongo tuzotonda umurongo umwe. Yawe Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe. Iyo tugiye kwa muganga baravuga ngo ni umunyacyubahiro mu bisarengana, nta munyacyubahiro azoba hari. Ndibona ko dupanze ngaha tukadupanze twese ku murongo. If nta by'amabishop n'amamega bishop n'abafise inkofero bagira ikindi n'abafise imisaraba igera ino n'imisaraba igera ino. Haleluya, haleluya. Hari umuntu ubona kwera ukabona ko yashizemo n'iterabwoba. Ariko reka ndababwiye ibyo munsi Bibiliya yavuze ngo uzoba ari umunsi w'ubuzinzi nani, aho umuntu afite amafaranga baramuherekeza baravuga ngo yarakoreye Imana kandi ibyo kuriye yarayikoreye. Yaravuze ubutumwa bwiza, yarabwiye abantu barihana. Yubasha Imana naho atarose umugabo nta gitwarire yigeze azana iwabo. Yagize neza, tumuherekeza amahoro, Imana imwakire mu bwami bwayo. Haleluya. Shakwa n'ibindi bikorwa yakoze bakabivuga. Arangije aheze igihe kimwe muvuga butumwa ajya kwigisha korale, barasenga nk'iki nk'uyu mwanya tugiye gushiraho gusenga. Arava ngo dusenge Imana ibohora abantu.
umuririmbyi umwe zitangura kumujageza nk'uko kwa kundi ba Pascal na ba mwari bagati muvemwo umuzimu uti ntitumuvamwo ati we urinde bahora bazibaza turinde nimuhora muzibaza ngo urinde turinde agacavuga izina tindikanaka murazi mwagira naragiye ko sinagiye tivyagenze gute nawe nyina yari umurozi aravuga ati jewe uyu mukobwa yansanga umukobwa yari yagiye yari yaremerewe n'imyaka ajya kwigira ku mupfumu aho yagiye kwaho umuti bamubariye acaza azanye n'abazimu imyuka mibi zishirira mwinjira niho yasanze ati turayerera hariho abantu imizimu yerera kandi ifata abantu yerera uzi ko bahambwa ariko bayerera batagira uburagamo bayerera bajya abantu ubona dusenga bakidudagura hasi barimo imizimu yerera itagira uburagamo hari igihe twigera gusenga gihe kimwe turavuga ngo muvemwo abati sindamuvamwo mari tugire neza hanyuma barangije ravuga ngo nindamuvamwo ndabona uwo canjamwo tubona abantu batangwe kwigirwamwo ngo ndabona uwo ngiranjemwo kandi twarabanye amasengesho twese Yesu ashimwe cyane uko bati sinagiyeyo uyansanze aho nibereye iki cyatumye ntazayo nuko navuze cyagiye urumva bari bamuzi nk'umuntu akijijwe yambara ibitambara ntiyakura igitambara mu mutwe no ku gasozi no kuri quartier bari bazi kakijijwe ariko bakaba bazi ko nyina ari umurozi bagiye kumutera amabuye ngo yarahutse kwica umwana mutoya baravuga ati kimukiza muraza abantu bo muri quartier umuntu wese avuga ati turamwica umuntu wese avuga ashirigiwe ati ijambo rya nyuma rivugwa n'umukobwa wiwe ibyo avuga turabyemera turazi kakijijwe namakuru afise ibyemezo yo bari bazi ngo yagiye kandi yari yaragerageje gukorera Imana bahamagaye abantu basenze Imana yo hamagaye bakoze amasengesho naho ntobu wanyuma sinoba muri groupe ya nyuma gose bavuze abantu bakesheje haleluya muze ntiwoburamwo abantu bamaze igihe kinini mu rusengero ya haleluya abantu bavuze ubutumwa bwiza barangije baravuga ati rero mukobwa sinagiyeyo icyambujije bamwe ati vuga ntiyari kuvuga ko kandi ako kantu umengana kantu gatoya none wewe bivuga ko nyokaroga kandi bamutera amabuye kandi ubona bikaze kandi yari yihanganiye byose nta n'igitwarire yari afise yagumije agatambara mu mutwe haguma yubahiye ishengero hari umupanekoti w'indani ameze neza yo cyasanga ntiyagiyeyo umunsi ni mubi kuko ntasubira muri zuhabo ntasubira muri hari umva tutari kugweme ntasubira muri hari jafu ntari hari Imana yaduhaye iki gihe nyene naho waje kurondera ngo Imana igutera iteka iguha akazi Bibiliya yambwiye ngo mubanze mwitware ku bwame bw'Imana ni jambo nabitse riri muri Matayo umenga 6:28 uze kuhasoma umanutse hepfo n'ukugororoka ibindi nabyo tuzovyongegwa ariko twagize abapasteri babi batubwira ko hatangura umugisha twagize abigisha babi Mana ishimwe cyane nigeze kwakira umuntu ndavuga nti none
usengera he ambwira aho usengera none warabatijwe oya none muganda bisa aho usengera ndavuze pastor ukora iki mu rusengero umuririmbi yaraguhaye uraririmba utarabatizwe yego hari abantu bapfa kuyoreramwo wopfa umugira 10 mugaye Imana itazokubaza wabwiye haleluya Imana ishimwe narivuze ngo Imana ishimwe inyuma yo gucuranga gitari Imana izokubaza man inyuma yo gucuranga umukungu tuzojana imbere inyuma yo gucuranga umukunga tuzobaza Imana ibahezagire narimvuze ngo Imana ibahezagire aka gacere n'akamahoro kagacerere n'akamahoro niko mutampaye ituro ariko iyo mpanura ibintu bikomeye abana nkavuga ko ugiye gukora mariage abantu bati haleluya zamuka gumiza aho nyene ko mutavuze ngo zamuka ko mutavuze ngo ngumize ngaho nyene mwabivuze nagomba dusenge nuje ahantu mu rusengero kamara ukwezi kumwe kamara 2 batavuze kwihana nta n'ikindi kimenyetso usabye uzove utahe uruhebe vumuja muhira nagomba dusenga Imana numva mbabaye kubera ugiye kutuvamo akantu bahora sindi ninde iracavuga ninde iravuga iracavuga kwa Mungu ngombega yemwe wari jewe ngombega ninde ga yemwe ngwe nawe si wewe ninde mbega ninde ga yemwe mbega ni bande ga yemwe abo bantu batanu ni bande